Non, l'ambiance au sein du groupe, même il y a eu quelques changements avec tous les nouveaux qui sont arrivés, mais ils se sont super bien intégrés et on a toujours un bon groupe avec une bonne ambiance. Après les lieux du stage, super, on est dans de bonnes conditions, que ce soit pour bien travailler ou surtout pour bien se reposer. Et non, super bien. درك عندنا نجم نقول باللي نهارين باللي جاو لاعبين كل في الفريق، و كنا نستناو باللي نقعدوا كل مع بعضنا مع لاعبين جدد وكل. بصح نقول الحمد لله اللاعبين يصيبوا راحتهم في الفريق تاعنا، وحنا نديروا اللي في مجهودنا باش يكونوا في الفريق كما في العائلة تاعهم.